Yes, mbahaye ikaze muri aya makuru mu Kinyarwanda, amakuru mugiye gukurikira kuri VoIP Radio. Ngiye tugiye kubana ndishimwe Karebo. Keve niwe uri kuri kamera, naho Cyubahiro Sava akaba rukoga. Waba wibaza impamvu ukora ukabona bitagenda cyangwa se ntutera imbere nk'abandi? Ibyo byose nta kindi kibitera ni ukuba utaramenye VoIP Radio ngo bagufashe kukwamamariza ibikorwa byawe, bityo abakugana barushaho kwiyongera, nawe ukirigita ifaranga nk'abandi. Rero none hatangira uhumuka amaso ugane VoIP Radio tukwamamariza ibikorwa byawe. VoIP Radio igufasha kwamamariza ibikorwa byawe mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi, ndetse n'abifuza ko ibikorwa byawe tubitangaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ndetse na TikTok. Ibi tubigufashamo. Ibindi bisobanuro gana VoIP Radio ikorera cyangwa se twandikire ku rukuta rwacu rwa Facebook ni VoIP Radio. VoIP Radio, umufatanyabikorwa nyawe. Karebo. Uyu mwaka dusoje na 2024 ni umwaka waranzwe n'udushya twinshi mu isesengura rikomeye cyane. Twasanze ari imwe mu nkuru tutarenze ingoyi. Ari mu mugoroba utuje abanyeshuri bitegura kujya muri refe, nibwo umusore wiga Level 3 BDC igitekerezo cyamujemo ngo ni gute twumva abavumbuzi benshi bavumbura, barimo ba Archimede bavumbuye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ngo why not nanjye navumbura. Nuko afata ifoke atangira gucomeka muri purizi, ariko bikomeza kwanga kuko ifoke yari ifite amenyo. Nuko mugenzi we bigana w'inshuti ati mereza iyo foke nkwereke uko ibintu bikorwa, ntago ari gutyo bikorwa. Nuko amugondera amenyo abiri yo hagati, ubundi ati musore wanjye gerageza utsindwe ariko witsindwa kugerageza. Nuko akibona ko nyamusore yamaramaje gusogongera ku rupfu, ahita yikuramo ake karenge. Nyamusore agicomeka ifoke muri purizi amera nk'ukubiswe n'inkuba, umuriro uramutera umunaga muri mare y'abandi. Ubwo ifoke yari igicometse muri purizi yabaye nk'igishira ndetse n'umuriro wamaze kwikupa. Abari aho bakaba baradutangarije ko ibyabaye batabitinzeho kuko ngo ari bwa bukorikori bwa nzikoro bwakozeho nyirabwo, kandi ngo inkomanzi y'amabyi ikaba yitarukiriza. Ubwo iyi nkuru yatangazwaga, uwari umuyobozi w'ikigo Bwana Dr. Charles akaba yaradutangarije ko yifuza kubona uwa Archimede akaba ntacyo ari bumutware. Reka dukomereze kuri iyi nkuru y'igerageza ry'uburiganya bukomeye cyane uboshye ubwa Esawu ariganya umugisha umuvandimwe we Yakobo. Ubwo ibikorwa byo kuzubaka indi etaje byatangiraga, ariko bigatangirira ku gikorwa kizwi nka site surveying. Kampani yarije muri icyo gikorwa ntiyari kubyishoboza yonyine kuko bari bake kandi bari bukora ibikorwa bisaba imbaraga. Niko gushaka abanyeshuri babafasha. Aba barimo abasore 7 biga Level 5 maso, 2 biga Level 4 BDC, umushoti kosum, bose hamwe bakaba abanyeshuri 9, ariko umuyobozi wabo akiga Level 3 BDC. Nuko bakora akazi katari koroshye, harimo gucukura imyobo 3 kandi buri mwobo ufite metero 1, ndetse batwara n'itaka ryagombaga kujya muri laboratwari kugira ngo ripimwe mbere y'uko inyubako itangira. Umufuka umwe urimo ibiro birenga 80 ugatwara abantu 4. Nuko akazi karangiye, enjeniyeri ati ibihembo byanyu ndabishyira kuri simukadi y'umuyobozi wanyu. Uyu wari wamaze kwishimirwa ndetse yemerewe n'akazi mu kiruhuko, ariko bikaba akawamugani ngo
ubwiza bw'umukobwa bumujyana ibwami, ariko imico ye ntigena igihe azamara. Nyamusore akimara kubona you have received ibihumbi 10, ubwo buri wese yari gutwara inote y'1,000, ahita abona abajyanama babiri mu bo bakoranye batangira kumwumvisha ukuntu nabura ubwenge n'Imana izamureka. Bahita bafata umwanzuro ko buri wese mu bo bakoranye agomba guhabwa amafaranga ibiceri 400, ubundi ayandi akaba yabo. Abo bakoranye bakibabwira ko ari 400 babahaye bose, bati ntibyacya nabi, tugomba kwibariza enjeniyeri. Bakimuhamagara bati wadukoze ibiki koko, ubu wabonaga ibiceri 400 ari byo dukwiriye? Arabaseka cyane ati njyewe ubwanjye umuyobozi wanyu namwihereye amafaranga ibihumbi 10 ngo buri wese afate inote y'1,000. Abasore bagaruka bariye karungu bati waduhaye ibiceri byacu tukareka kwiteza abantu, kuri kwiboronya wiboronya mu busa twakurangije. Nyamusore akomeza kwihagararaho ngo nta nkoko iruka. Ibi byaje gufata indi ntera bigera naho bigera mu buyobozi, birangira Nyamusore abaye akabarore, maze abakurikiranaga ibingibi bati ni ukubona abantu bagenda bambaye uruhu rw'intama kandi imbere ari ibirura. Birababaje ndetse biteye n'agahinda kubona umwaka ushize hari umuntu ugifite umururumba. Ubwo hari ku munsi wo kuwa 4 mu masaha y'ijoro batetse akawunga, nuko bakimara kwarura batangira kurya. Nyamusore n'ifemba ryinshi no kuryana umururumba akawunga ibimuhagamye mu ijosi, ibura ubugenda ndetse n'ubugaruka, ndetse atangira no kubura umwuka, abura n'ubuvuga. Abo basangiraga babona ko umuntu agiye kubapfana, kuko uwamurebaga mu ijosi yagiraga ngo yarwaye umwingo. Ubw'amahirwe bakibaza icyo gukora, babona aramize, ubundi si ukwiruhutsa. Abari aho bati ntacyo waba Imana itaragukuraho amaboko, abandi bati inda nini yishe ukuze. Ngayo nguko ibyavugwaga kuri iyi mihanda muri uyu mwaka. VoIP Radio, bye bye. Ngendi Ishimwe Caleb. Yes, Ishimwe Caleb, urakoze ku makuru meza utugejejeho. Reka dukomereze mu kigo. Uyu mwaka ushoje hamaze kuvumburwa uburyo bushya bwo kwizigama. Byinshi reka tubibaze Fabu Mahoko. Ni nyuma y'uko abakobwa bakomeje kugenda bagaragaza ingamba nshya batangiranye muri uyu mwaka dushoje, ubu noneho bari gukunda ko ababyeyi kurusha ikindi kintu cyose cyaba gica mu muhogo. Abo bakobwa bari kujya gufata akabyeyi ka mu gitondo maze bakagenda batogeje indobo, kandi bigaragara ko aribo bitabira cyane kurusha basaza babo, dore ko hafi ya bose baza bakabisuka mu bikombe maze bakabizamura. Bamwe bati baba babishyira basiziye mu bagenzi babo b'abarigendi, ariko twebwe ntago ariko tubibona, kuko dufite ibyinshi bibitubwira neza kandi bibidusobanurira. Niyo mpamvu VoIP Radio yagiye ku isoko maze ikagura kamera na za radari. Izi kamera na za radari zitaye mu nguni z'iki kigo cya IPK, zikaba zidufasha mu gufata amashusho nk'uko namwe mubyibonera. Gusa ibi nta kibazo kibirimo, ahubwo ikibazo ni uko wagira ngo refe yimukiye muri dorotwari. Iki gikoma bazamura bimwe twise delivery method barakizamura maze ngo bakagisevinga, icyo bita hisha method, maze amasaha y'amasaha 4 n'igice aza kugera ukabona bamwe baratsimbuye batangiye kukinywa. Ikibazo si ukukinywa, ahubwo nta hantu bakinywera n'isaha bakinyweraho. Reka dukomereze kwiyi nkuru igira iti Imana waremye ukwezi kwa kabiri gakuramo itariki ya 30 na 31, kuki wibagiye gukuramo ya 14? Aya ni amagambo yavuzwe na Bagatari ndetse na Bagatari na kuri iyi mihanda. Uyu we ntasanzwe, mu gihe abandi batangaga impano ku uyu munsi w'abakundanye, we yaradutunguye maze aranadusetsa cyane. Ahi mukunzi w'Imana idasanzwe ya envelope. Uyu mukobwa agifungura envelope asanga harimo voka 2 n'agapapuro kanditseho ngo uzitarire. Uyu nawe akomeza kwemera kuri bagenzi be k'uyu munsi ngo naye bamuhaye impano, nuko kuyifungura nawe asanga igizwe na voka gusa ndetse n'ibigori 4, maze nawe arayifunga neza ayisubiza uwayimuhaye. Uyu mukobwa we akomeje kugenda agaruka mu itangazamakuru cyane. Iradukunda Diane, umubyeyi we yaramusuye maze akimara kumusura muzanira igikapu. Uyu mukobwa nta kabuza yaraje yakira iki gikapu maze yisubira muri dorotwari, nuko aragenda arasinzira yibagiza yuko hari uwamusuye. Maze umubyeyi we aratinda maraporota yategereje umwana we yuko yazanga musezere ndetse ngo banaganire, amubwira amakuru y'iminsi, inshuti ze ndetse n'abavandimwe uko byihagaze. Nuko amutuma barenga 5 bose bagenda bagaruka yuko ababwira yuko uri atari nyina. Nuko amutumyeho umuntu wa 6 asanga
yasinziriye. Bagenzi be baramubwira ngo yavuze ngo ntagire umuntu uza kumukangura kuko uriya si nyina ngo nanahana muzi. Ibi byatumye twibaza ahantu uyu mukobwa yaba atuye, dusanga ntatuye mu mujyi wa Kigali, ntatuye mu mujyi wa Rubavu ndetse ntanatuye mu mujyi wa Musanze, ahubwo dusanga atuye mu karere ka Karongi, umurenge wa Murambi, akagari ka Muhororo, umudugudu wa Nyakabuye ndetse n'isibo y'Ubwitange. Tugasoza dusaba buri wese kujya yubaha meri wiwe kuko uko yasa kose aba ari nyoko. Ahari Diane Uhasire Dari ukwiye gusaba imbabazi mama uko yasa kose ni mama. Cyasahari Daria Uhasire Diane VoIP Radio. Imana izabane namwe, ndabakunda cyane. Yari Fabu Mahoko. Yes, Fabu Mahoko akoze ku makuru umaze kutugezaho. Dukomereje mu makuru y'imyidagaduro. Umuhanzi Davido yashyize hanze amafoto 30 adasanzwe. Wakwibaza ngo aya mafoto na yande ese agamije iki? Hamwe n'ibindi byose mu myidagaduro, reka tubibaze Karebo. Amakuru y'imyidagaduro reka tuyahere inaha iwacu mu Rwanda. Mu minsi ishize abahanzi barimo The Ben, Kevin Kade na Element Ere berekeje muri Tanzania, gusa abantu benshi baza gucika ururondogoro bibaza icyo aba basore bagiye gukorayo. Gusa nyuma yaho baviriyeyo twaje kumenya yuko icyo bari bagiye gukorayo ari ugufata amashusho y'indirimbo aba bagabo bombi bafitanye, ikaba yarakozwe na Element Ere. Iyi ndirimbo ikaba igomba gusohoka mu minsi iri imbere. Twerekeje mu gihugu cya Nigeria, umuhanzi Davido yashyize hanze amafoto 30 y'ubukwe bwe na Chioma Rowland. Bamaze imyaka 6 bakundana, bakaba baranabyaranye abana 3 barimo umwe waje kwitaba Imana. N'ubukwe bwabereye Lagos itariki 25 Kamena 2024, bwitabirwa n'ibyamamare ndetse n'abanyapolitike barimo uwahoze ari perezida wa Nigeria bita Olusegun Obasanjo. Ubu bukwe kandi bwitabiriwe n'abahanzi b'ibyamamare barimo Asake, Patrick King, abagize itsinda rya P-Square, Don Jazz. Nyuma y'ubukwe rero bakaba barahise berekeza mu kwa ubuki. Aya makuru y'imyidagaduro reka tuyasoreze kuri couple 5 zahitinze hano mu kigo. Ku mwanya wa 5 wakwiyosatiniye couple yari ni couple ya Edwin ndetse na Jeanne. Ku mwanya wa 4 hari François na Valentine. Wakwibaza uti ni bande baza muri top 3? Abo nabo bandi. Ku mwanya wa 3 ni Boris ndetse na Fiona. Ku mwanya wa 2 akaza Esron ndetse na Fortune. Wakwibaza uti ninde uri ku mwanya wa mbere? Uwo na wundi ni Jotam ndetse na Magnifique. Ndagushimiye twanye mu makuru y'imyidagaduro. Ciao ciao. Yes, Karebo urakoze ku makuru meza y'imyidagaduro utugejejeho, nkuko nabikurarikiye mu ngingo z'ingenzi ku musozo w'aya makuru. Nari nakubwiye ko dufite n'amakuru ya siporo. Reka byinshi birimo biravugwa muri Europa League byiganjemo imikino igeze muri kimwe cya 4 kirangiza, tubigezweho na Fabrice. Yes, urakoze kudusubiza ijambo. Rero amakuru y'imikino dufite, amakuru y'imikino dufite menshi. Ikiri kwimana kirimo kiravuga ni ikipe ya APR. Ikipe ya APR imibaka ku buryo bugiye butandukanye. Ubu tuvugana witwa Mamadi Soa yamaze kuba yerekeza hano mu Rwanda, aho yakiriwe hara ku kibuga cy'indege i Kanombe isaha 3. Uyu umukinnyi ufite imyaka 24 yonyine y'amavuko, akaba akomoka mu gihugu cya Mauritania, akaba yaje gufasha ikipe ya APR, akaba yaje asanga abandi bakinnyi bagera muri 3 nabo bamaze kuba basinyira ikipe ya APR. Abo bakinnyi nta bandi nibo bita Richard Mond Lampert ndetse na Saidou Douara ya Sifu. Aba bakinnyi bombi babiri n'abanyagana baje gufasha ikipe ya APR mu rugendo rutoroshye ifite. Icyo twakubwira mu ikipe ya APR rero ntago ari bano bakinnyi gusa, ndi umukinnyi umwe w'umunyasenegal mwita Soane. Uyu nawe yamaze kuba asinyira ikipe ya APR. Ikipe kandi ikomeje urugendo rwo kwiyubaka igura abakinnyi, dore ko iri mu igerageza ry'umukinnyi bita Batista w'umunyabrazil de Silva, akaba akina mu cyiciro cya 4, akaba nawe agomba kuzaza gufasha iyi kipe. Ikipe ya APR rero ikaba izerekeza mu gihugu cya Tanzania, aho izaba ijya gukina irushanwa rya Sekafa Kagame Cup ku itariki 8 z'uku kwezi. Hazaba ari kuwa mbere kabisa, izaba yerekeza mu gihugu cya Tanzania kugira ngo irebe ko yakwitwara neza. Reka dukomeze amakuru yacu rero muri Europa League, nayo irakomeza. Europa League ndagira ngo imikino irarimbanyije, bageze kimwe cya 4. Ubu Ubufaransa bwaraye busezera ikipe y'igihugu ya Portugal kuri penalty 5-3. byari bikomeye cyane kubona Cristiano ataha. Bikaba byatumye Cristiano nyuma yuko yari yavuze ko
uyu mukino ari uwa nyuma kine ikipe y'igihugu akaba yahise asezera gukina ikiri irushanwa rya Europa League. Cristiano rero ubu tuvugana akaba yahise asezera gukina irushanwa rya Europa League rihuza amakipe y'ibihugu bagiye akomeye hariya i Burayi. Si ibyo gusa kandi ikipe ya Espanye yasezeraga ikipe y'Ubudage, bikaba byatumye ikipe ya Espanye ikomeza mu cyiciro muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ikipe ya Espanye rero ubwo birumvikana izaba ihura n'Umufaransa muri kimwe cya kabiri kirangiza, dore ko dutegereze umukino w'uruhuza Ubwongereza ndetse n'Ubusuwisi ku isaha 12 ndetse n'umukino w'uruhuza Ubuholande ndetse na Turukiya nazo ziri gushaka n'ikipe ebyiri zizagera muri kimwe cya kabiri. Seyo makuru gusa kandi tofite na Copa America nayo yakomezaga, ni muri Amerika y'Epfo bakina mu rukerera murabizi, ikipe ya Venezuela n'ikipe ya Canada. Ikipe ya Canada yitwaye neza itsinda ikipe ya Venezuela penalty 4-3 byari bicika. Rero Canada nayo yikarifiye muri kimwe cya kabiri hariya muri Copa America, ndetse n'ikipe ya Argentina yaza kuba inganya n'ikipe ya Ecuador igitego 1-1 bituma ikipe ya Argentine ikomeza na penalty 4-1 kabisa. N'ayo makuru twari bafitiye General Fabo Moko kabisa turaba ngo abadapfuye barabonana.